oras, le. Ay, dia do marlay ho tu Leo. Ano kon le? Nga si gabi marlay ho tu si Marmata. Abaw. Haksur bay soron negaron. O semalang oras. Marlay na musik. Mercado le. Magkako rin. Markaho ni mo. Mercado. Si Marmata. Masuk di. O semalang oras bang. Basi marlay ni mo. Takut manok ko bay. Berko do baju ni. May katowe. Berko do baju ni takut mo. Di po mabiera waro. Empantre. Jadu ya. Empatre. Baru Leo. Nong karas di si. Kuno ko soram. Ano situation? Ay nong karas di si Arwa. Sona UBG. Sona horin na pa na jibata. Baru. Takut mo. Ay ino. Romo. Tiga mu isi. I-subscribe. Nita sino, nga be? Ada daw mula. Nga ba isi Leo ba? Oh, mabay na po. Le, kasi alis siya ito lang yung iba teman. Oh. Mulak ada daw. Ini na lang si tanggangon ni si dua ekor. Usay ba ada museng? Makotek-kotek. Dangan pakai tulak pala ko man na pakai wifi dom ni. Waro naking Leo ni mo. Ay. Lain di mu tu au. Ay pa do marlay ho tu au. Patris. Minta maaf bang, minta maaf bang, minta maaf bang. Iya tong, walau dah ngasih roh manakku. Kau nih. Alin di bawah tang mabira satu ke Patris. Alin di bawah tang mabira. Oke, Empantre. Ale baju nami adon lo on sahabat le sudah putar. Gue di orderi. Boy, kirim melay mah pengna. Boleh kirim melay non. Bang. Boleh kirim Marmata mana? Boleh kirim abang anon peng tu ami. Ami kirim anon baju na tasoni do bang. Baik jatuh harga nasa dia. 120.000. Oh, dang pala kiriman non. Usuru pen non anggi ku mangala usida. Oke, siap bang, siap. Alana. Sani di mana mau lalau tu sama si Ranon. Usuru pen no singgap si. Oh, siap bang, siap. Bang, api ka anak tayo bang. Ay di ya do. Ay yang kamu pedang gabok do pe. Mau. Na yun mo ho. Ay do ba? Ay Ako lang bang cewek malita sonari bang. oh lala niya diliti-liti wate ne nangguri ora pakai solop. Tahu bang apa dia sih bang. Lema jauh sehari jo, boy do. Ay asitan daw do ba para naman na jibata. Boy. Dua meo boy do. Oma ya cari ho daw si Galeo, dang tobion. Abang nimu ya cari ho si Lingku. Asa mau lano nito ani? Ay dati. Oke, bay maju sa lijo. Dam. Ayun. Dam. Paleo. Oke na bang. Oke, sukses terus dah. Oke, 5. Manis murade.